Gospel Charity for Myanmar chimtu zongsang te in vain lali so Krista min chibai kabuga cheu mangai na te khongai na te le thil phal na te Myanmar kan unau te chungai lan tir wain lom thu ril bok chewa tin Myanmar lam kan unau te lo thler tu zong te khapi takin chibai kabuk chewa kan thin lung chung rela hian mun thuk takin luani ti kasiat tia du chewa tin intan pa pathian thamuan na chumlo chatlawin kan dil sak chewani tunlai Myanmar thil thleng karel ru verdeu zak pakhat oma chu karen namho chen na khwa a Myanmar se paiten bom anhan tipuaka an kanga an khuvut put mai video ka en kha ani ome tin thalak lama te karen mi le sa hlau thabara anhan plan lok lai kanan mu te khan karil ru khoi ve em a karen mi te karen nam te hi mizo te chuan kan thi sen zom pui chia lo mai thaya kan shalwa eng po ni se rin nalama u naw na thuk takero chu kan nei thunga kan soi chho zelanga karen nambi khi hemi ethnic minorities ho hian alian pol tak an niome tuna hian Myanmar karen mi le sa nuai somthum paruk velan ome antia chumyani chuan Myanmar population zong 7% valley an nianga tin karen nam hi Thailand at po mitam tak an pemin an inbeng belto boka karen nam hoina karil ruan lak chat na chan chu karen nam ho hianin sa khona mumal tak magdang dai dok men ne ya chu juda sa khona hianain ang ma an zirtir na te tin shillok na inhlan chon zel in zirtir zel ne chu man lain unaw pathum kan oma karen ho te tin mihang unaw kan neya tin mingo unaw kan nei boka kan pathum chuanin lekhaburang kachak kan nei threwa amara chu karen nam hian chu lekhaburang kachak chu kan tibova nakina kan unaw mingovin chu lekhabu rangkachak chu miron pele donani ti in shillok na anneya tin chu rangkachak lekhabu don chu an hak lele ema chumin don huna chuan ramhoi thil ti theina tele thil dangan mani phuar betu laka aron chan chuak donin an ngai thin ani tin mingo an hu masak perin British Army an zo masak per chu lekhabui ron kengem ti ani ama chu British Army ami an hu masak per khan an lo thathiam lawa engte wal an thleng talo ni chuti khop chuan he rangkachak lekhabu hi an lo hak lel thin ani huna local zela Adon Ram Jetsona missionary ro puilutuk Burma chan chin thathen tu le ring tu te pa kan ti lo thailo chuan sangkhazariat somni le pathum khan kan Bible hi Burmi sinaleta Burma kan unaw tenena apeta Jetsona hi rongbola wavelna tum khachu sal sual mei tual tha mangsi rug mangsi an thal kwal vel hi amua leya chhu azalen atumta chu salmin chu kotha biu hi ania kotha biu hi karen nam ania chutia anhan in zui vel ta ka chuan Jatsanan trumkhat a Bible an keulayan hu khan kotha biu hian hi ni hi karen nam tena le khaburang kachak kallo nga char min chu azalen thei chu ti in chu in lana thendik na chuna poma chuti chuan pathian ne na ama ain pe a tinan pani hian karen nam ho zinga rong na sa takin an bola mitam ta Christian an lo ni phata ani chu rang kachak le khabu an lo nga awang kha an unaw pa mingawin apeta ani chu amaro chu Burma kan ule naw ta hian chu le khaburang kachak hlutzia chu an hravek lo tlat mai hi apoita ani Ezekiel bungthum chang khatar sanga chang thuma nge kan mu tin kan hena mishing fapa I mu khairo le khabuzia li ela Israel chung te hena chuan thu vasairo atia chuti chuan ka anga le khabuzia chu mi eitirta tin ani chuan kan hena mishing fapa ipuma paila hele khabuzial ka pek che hian I ko chung ti khatro atia ti chuan ka eta a thlum zia chu ka chuan khoi zu ang mai ania lai khu hen nge kan hu
Pathianin zol nei Ezekiel chu le khazial apea chu athu ania Ezekiel an Israel chung te na asoi chon le tur chu asoi chon mai neng tin nge ti eila ti pokhana du tok lowa ipuma paila digest la iko chung ti khadro he hian in no poro atiani chuti chuan Ezekiel chuan a eita athum ati ema tha atia angeya tui atiani Ezekiel kha pathianin Israel te na he athupe khi thlen turin atia kan han van ni je chu hanin ngai toila ke ni chu pathian thu ya pum hlumin kan dong to a chu kan bible hinia Ezekiel an Israel unaute Israel chung te na thlen turang chi hian he thupum hlum kan don to hi Myanmar chung te na kan thlen don lo mi ti hi zani ngai tuang u he thu hi bible thu hi thlum kan ti ema mi malhar sakna laga te min chan chok thina namang ten min chan chok thina tin khovel history ani la khovel thim lu tuk te ti eng thina ni western countries kan ti akan ngai san US Europe a chi sang te alo warbi ka alo changkang big na chu bible hi ni kan ti lo thailo ani tin mizo te po kan din mun ma sa tanga tuna ma son na kan mu zong hi he lekhaburang ka chak kan mu bible atanga ron choke kan ti lo thailo bok ani Myanmar kan unaw te hian thilmomo tam takan nei anmani tangpui na turte tuamdam na turte hi akal zut reng turani kan thei top chuin kan tangpui turani amaira chu kan hriat mai hau lo tur chu pum hlum taka damfam kim na tur hi thil pakhat chian nei chu le khaburang gachak mingo unaw pa jat sanan sangkhazriat somni pathum vela alo pek to khani hele khabu hi Myanmar kan unaw te hian han ei tak se chuan an mimal nu na tan thluman te viawang an khotlang nu na tan thluman te viawang an ram tan thluman te viawanga an dam fam kim boka Myanmar kan unaw te hian hele khabu he nun na bu he tam zokin lo ei mu te se thuman wahan ti donem keini athum na tem to te hian Myanmar kan unaw ten hele khabun ei ve theinan hianin nasa takin tong traila tin kan thei angin hele khabu hi an ei theya chhop chwa itum zelangu lalpan in zaimal som chero se amen